Ayıldım üstünde. Bey kaytarmay. Direkt önden gidin. Ayır koyulat. Ana. Dançakmayan kırgız aralaşaver bunday bey olup olgan. Kırgız dançak olup. Артындағы өзіміздің жылқылардан. Ana, бұл да қошол. Kırgız dançak. Alavqadan kelген. Çavkar. Атаманым ушул жердин атаманы. Касмастын кызы. Ахиллестен тыйындап калды. Мына жаңы эле алдым муну. Кайрат Дамладан. Бою 1.60. Эң чоң бей ушул азыр. Кысыр деген диагноз коюп атабыз эми Алладан. Тууп койушу деле мүмкүн. Андан кийин мына Каражал. Быйты палбандын Гүлсарысынын небереси. Каражалдын кызы. Эркек. Ошо Каракулжаданбы, Карадарияданбы үчпөй келиш керек. Чалп номерин таппай атам. Саратка кошоюн дедилер, макул дедим. Ошол келсе үйүрт болот. Өзү Сарат буга чейин 22 бейде жүргөн экен. Азыр туар бейден 1, 2, 3, 4, 5, 8 экен. Алар келсе 9, 10, 11 туар бери болуп калат. Ошо менен бир болуп жүрө берет эле. Ana bunun şerik var ele. Alp gelip kamaganda açığa turup kalgan eken. Özü örüp kalıp turabız uydu. Ot berip karap atam özüne gelip kaldı. Geçe satıp verdim ele abi. Onu alıp ketse anın puluna başka bir bey alıp çetsem koşup kalam. Şunday doğanlar. Boz bu, boz emes be. Ой пикириңиздерди жазыңыздар. Менин оюмча боз окшойт. Не дегенде тону жакшы да, бу талада жүргөндөй. Буга чейин. Таза 1.60 ушу турушунда чабылат. Минг экен, саан экен. Бу космостун кызы жапайы бу. Бул дагы Садрат бул. Чавкар. Мунар бекадан келген. Кадимкиде ушу үйүрдү контролго турган бей ошол.